Ukudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka kwakubuSumambo noMzilikazi umthwakazi wayengenje umhlaba uyaphenduka kwakubuSumambo noMzilikazi bawela kuShangane baguqa ngamadolo inkosi loBhengula yasinyamalala akana kusina lelo Zulu elikhulu 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 yasinyamalala Umhlaba uyaphenduka nanku umlayezo ovele endulo ngithunyiwe kuthiwe kangizonitshela kangizonitshela nina niyinzalo yeBhethu neSidwaba efunzelelwe ngomkhonto nehawu yakhulela ecansini nesiqobaneni ngakho ke maningakhohliswa ngabakhafula lulwandle ngenhloso yokuniphucila ife salabela lona kwasho umkhulu kumina kuthiwe kangizonitshela ngeso lembongi kethekelele endulo ngayikhongozela ulwazi lwendulo ngahlalwa yilahle esifubeni kwaphela abangane kwancipha nomndeni kwanda amaphepha ngiseziko lokumbongi kwazi mina ngexokiswane isangoma sitheka ngishisa impepho umthandazo wathi kangibeka izandla udokotela wathi indaba isengqondweni kepha ngeso lembongi kethekelele endulo ngayikhongozela ulwazi lwendulo ngabuza umkhulu beniyibamba yini inkunzi endulo wathi cha Mzulu kuphela masiyithambisa phela mkhulu le banjwa manje ayingenkomo ngabuza ingelosi yake yalunga yini intando yeningi endulo yathayikaze yalunga ingakho noPhilathu wageza izandla wakhulula uBarnabas uJesu wabethelwa yintando yeningi ngase ngithi pho ngelosi inkunzi bezichobana esibayini sinye na yathi umthetho wakho mbongikazi uqonda ukuveza amahlazo cha bezingachobani ingakho iSodoma leGomora kwaphela ngomlilo wasethi umkhulu msukulu ngizwa kuthiwa sekunohlobo lwabantu ababizwa ngeginza kwabaphilayo ngathi umthetho wakho mkhulu awubazi labo uma bengalibonanga igazi limbomboza kumuntu lisuka linuke kwezabi impumulo baze bamongoze balikhiphe ngempumulo bese ingaphakathi labo liyazinza wadumala umkhulu wagebisa ikhanda waliqhakalaza ngezandla maqede wahlengezela iye kumhlaba usasenguwethu ngase ngithi kuningi nje khona okwenzeka kaMhlaba bengizonichazela kabanzi khepha isikhathi kasengivumeli bangilindile le emuva kezwi lakho mkhulu nelakho ngelosi kepha nako kunye okusesihlothini sebekhona abajiji imvelo kanti nabaduhisa abanye kwezenkolo nabo sebekhona yangibuka yakhombisa ungethuki ingelosi ngoba vele lenkulumo beyikade ilindile yasithi leso isingeniso sensuku zokugcina ndodakazi kuningi basazokwenza bagcwalisa umbhalo andubani umveli inqanga vuna umhlaba wasethi umkhulu usungumfula wethunzi lokufa umhlaba Mzulu hamba uyobatshela ubatshele ngithe bayinzalo yeBhethu neSidwaba efunzelelwe ngomkhonto nehawu yakhulela ecansini nesiqobaneni ngakho ke mabangakhohliswa ngabakhafula lulwandle ngenhloso yokubaphucila ife sababela lona hebuya baba naku ngikhohlwa iphelile nemzimbi yodadewethu ngemkhuba yokushona kwelanga imiphumela yakhona imizimba yensane etholakala emahlathini namahlula atholakala ezindini zangasese ungangifakazela ngelosi ngoba imphefumulo yalezo nsane niyigcinile le phezulu kumdali yasithi ngelosi labo bafile behamba ndodakazi sisalusa uprofeti ukuphila kulawo mathambo mhlophe lokuno Ezekhiya kade aphangalala kajika ngabuka ngakumkhulu beke lakho lokugcina mkhulu sekufanele ngihambe isikhathi sesiyangishiya nazi nembidla sigudlisa inqe sekufanele ngibaleke kwano bamehlu umkhulu wagebisa ikhanda wadonsa ngaphakathi ezivilini amazwi hamba uyobatshela Mzulu ubatshele ngithe bayinzalo yeBhethu neSidwaba efunzelelwe ngomkhonto nehawu yakhulela ecansini nesiqobaneni ngakho ke mabangakhohliswa ngabakhafula lulwandle ngenhloso yokubaphucila ife sababela lona lokhu nendodana yomuntu kayizelanga uzochitha amasiko kepha yeza ngomusa neqiniso ngakho ke zenikhumbule nendodana yomuntu yeza ngomusa neqiniso uthiwe kangizonitshela le
imvubelo yamagama ngoThembi Ndiweni, ithole labenguni.